KCTV Lone Rashapi daka Frank Motors Kajaka dekali ka bathamai jong Tata Motors Halatgor ni Shillong ringkat bakanet foodish Ordar mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ki nongelam jongka Khasi Students Union mau kerwat circle hakasngi balang jongka arpo hunyo tarik ubna yoyong arajar arpo ar kila lay banye kendo yo usap post master jongka post office ubi dura ha mau kerwat banyak keren halor kejing bem traikam jongka nika office kabala bu jing hado kata-kata yeki paidba la ongru bagani ka slem traikam jongka post office kala sedang bantut hagarukam traikam traijam nado ubnai risau bar hado menta kampat la satiaban ai kejing syakri ke bapura barhag bayadai bat kani usap post master ulah kular ba unsayale ekat bala ban pendit penbiang ye kejing traikam kenang ban penorlong ye kejing angno jangki paidba Kina kelenjungi Hagar kasi bang tangi ni abang kedok ya post master ko jong kerja office post office ane but hadin bang lekran bat ingi la yo ya ka jubak ba ka jing bom lak ban trekam ha kerja post office kedai lamar ba jing bom yang kaling ko office dan ini ibu di tempat dia di for pada church for pada ni ko office kampan di post office kepada saya long ba subhaban pendiang lain mesti di nakam jong kerja office ane nang bukan nomlong ke jindu nong na gamta jadi babon kita sosnong tiba terekam leng ba jo kerja post office te ketung kerja susu jungi susu ba kerja post office nado upunai Oktober jo kerja sen ke Baladep tanding kampiang ma ba nado ro teng tre pun ini por kali kamdon Kena kalian jungi ngidap lagi di Sofia, harga cukup por ngidawaro, nak sokar bah, akan sebhaban fight lem ya kena gajing ke bah, kum kena macam ya kendo harga di kusi bah mentah. Nak kalian jungi ingin insap penkrek ro bangin bu dari cinta harga deputy commissioner juga Southwest Pacific, pada cukup por ingin sa leje kendo ro ya ki bor break me juga dari post office, head office sampai Shillong, nang bah kena ga di terekam Hagan ke post office kanam long su ka berkok nang nasi kemat.